дарси геометрия давом мекунем. Имрӯз дар дарс мо аввал як ду чизро ба хотир биёрем. Кунчҳои вертикалӣ. Чӣ кунчҳои вертикалӣ мо мегӯем? Кунчҳое ки яъне рӯ ба рӯи якдигар меистанд. Масалан дар ин як кунчак чӣ хеле ки мебинед, агар ман як гӯям. Кунчҳои вертикалӣ ин чи аст? Кунҷи як ва кунҷи ду, яъне ба якдигар баробар аст. Кунҷи се ва кунҷи чор ҳам ба якдигар баробар мебошанд. Баъд бо ду кунчҳое ки мо медонем кунҷи рост ҳастанд. Масалан агар дуин хат x ва y ва n агар ду хати параллелӣ бошад, ҷамъи кунчҳо ҳамвақт ба 180 градус баробар аст. Яъне аз инҷо маълуме, яъне агар мо инро пайваст кунем, як кунҷи ростро ташкил мекунад. ё ин ки дигар намуд шакл агар гирем, ман агар ин кунҷро агар a гӯям, кунҷи a бошад агар, ва ин кунҷро b гирем. Агар ин ду хат параллел ба якдигар бошад, ин ду хат агар ба якдигар параллел бошанд, a ҷамъи b ба, яъне агар ҳардушро ба як ҷоя биёрам, a ҷамъи b ба 180 градус баробар мешавад, чунки инҳо як кунҷи ростро ташкил мекунанд. Акнун биёем ба дарси имрӯзи мо. Дарси имрӯзи мо дар бораи хатҳои параллел аст. Хатҳои параллел яъне байни кунҷҳо чӣ алоқа шунааш мумкин? Масалан дар инҷо ду хати параллел дорам, m ва n. Дар инҷо агар тасвирем m ва n хатҳои параллел ҳастанд, ва дар инҷо чӣ фикр мекунем? 8 кунҷ ҳастанд ва биёем байни 8 кунҷҳо алоқаро ташкил мекунем. Аввал биёем байни чоркунҷа аввал чӣ хел алоқа аст. Чӣ хеле ки мебинем кунҷи як, ишора кунем, кунҷи як баробар аст ба кунҷи се. Барои чӣ агар пурсем? Чунки кунҷҳои вертикалӣ. Боз кунҷи ду ба кунҷи чор ҳам баробар аст, барои он ки кунҷҳои вертикалӣ ҳастанд. Боз чӣ медонем аз якум ин кунҷҳо? Кунҷи як ҷамъи кунҷи ду ба чанд баробар ҳастанд? 180 градус, чунки инҳо чӣ як кунҷи ростро ташкил мекунанд. Кунҷи як ҷамъи кунҷи чор ҳам 180 градус, кунҷи ду ҷамъи кунҷи се ҳам 180 градус, кунҷи се ва кунҷи чор ҳам ба 180 градус баробар аст. Инҳоро наменависам, фаҳмидем ба фикрам. Акнун биёем ин кунҷҳоро бо кунҷҳои аз 5 то 8 алоқа кунем. Чӣ алоқа ҳаста? Агар бинен агар кунҷи чор ҷамъи кунҷи 5, кунҷи чор ҷамъи кунҷи 5 ба 180 градус баробар аст. Агар пурсен барои чӣ, аз инҷо гуфта метавонем, аз сабаби ин ду аст. Ин ду кунҷи a ҷамъи кунҷи b 180 гуфтем, аз инҷо ҳам маълум мешавад ки кунҷи чор ва кунҷи 5 ба 180 градус баробар аст. Ва мо чӣ медонистем? Кунҷи як ва кунҷи чорам. Кунҷи чор ҷамъи кунҷи як ҳам ба 180 градус баробар аст. Бихел нест? Ба 180 градус баробар аст. Ва аз инҷо маълум мешавад ки кунҷи 5 ва 1 баробар ҳастанд. Ин ҳамвақт кай дуруст мешавад? Агар ду хати рости параллел дошта бошем. Кунҷи 1 ва 5 баробар аст. Аз сабаби ҳамин ду чӣ? Яъне кунҷи 4 ва 5 ба 180, кунҷи 4 ба 1 ба 180. Аз инҷо маълум мешавад ки ду ин кунҷ, биёем ранги дигарро интихоб кунам. Яъне ду ин кунҷ ба якдигар баробар мешаванд. Яъне ҳамин чиро истифода бурда, ҳамин ҷамъҳоро истифода бурда, яъне кунҷи ростро истифода барои дигар кунҷҳо ҳамин чиҳоро гуфта метавонем. Яъне кунҷи ду ба кунҷи 6 баробар мешавад. Кунҷи се ба кунҷи 7 баробар мешавад. Ва боз чӣ? Кунҷи 4 ба кунҷи 8 ҳам баробар мешавад. Чӣ хеле ки мебинед? Аз 1 то 4 ва аз 5 то 8 кунҷҳо ҳамин чӣ алоқа доранд. Ва аз инҷо боз гуфта метавонем 5 ва 7 инҳо баробар аст, чунки вертикалӣ ҳастанд. 6 ва 8 ҳам инҳо вертикалӣ ҳастанд, ба якдигар баробар мебошанд. Агар хоҳем як аз назар боз гузаронем, яъне барои ин кунҷҳои 2 ва 6 ҳамин хел қоида кунҷи ростро истифода бурда метавонед. Яъне чӣ мегӯем? Кунҷи се ва 6 ба 180 градус баробар аст ва кунҷи 2 ва 3 ҳам 180 градус. Инҷо маълум мешавад ки 2 ва 6 ба якдигар баробар мешавад. Биёем якчанд саволҳоро кор кунем, аз назар гузаронем. Мисол саволи 1. Бинем ду хати рости параллел ҳастанд ва кунҷҳо дода шудааст.
از ما میپرسد که مثلا اینجا اگر کنج 2 با 120 گرادوس برابر باشد دیگر کنج ها رو یابیم. کنج 1 از اینجا چی معلوم میشود؟ کنج 1 چقدر که این خطی راست است از اینجا معلوم میشود که کنج 1 با یعنی کنج 1 جمع کنج 2 با 180 گرادوس برابر باید باشد، چون که کنج 2 خطی راست هستند. کنج 2 که 120 کنج 1 با چند برابر میشه؟ با 60 گرادوس برابر میشه. از اینجا هم چی گفته میتونیم؟ کنج 1 باشد کنج 3 با چه برابر میشه؟ کنج 3 با 120 گرادوس برابر میشه. از اینجا با همین قاعده ده میتونیم اگر دو کنج ها نیا کنیم دو کنج است، این کنج ها با یکدیگر برابر میشوند. دیگر سوال از نظر بگذاریم. دو خطی پارالل است، باز از ما این 81 و x رو میپرسد و چه که ما میدونیم جمع این دو کنج با چی برابر است؟ کنج x گویم جمع کنج 81 با 180 گرادوس برابر میشن، چون که من باید جای بیارم یک کنج راست رو به وجود میارم. از اینجا کنج x به چی برابر میشود؟ اگر طرح کنیم 81 رو مینوس کنیم این به 99 گرادوس برابر میشود. یعنی سوال ها در اینجا بسیار هستند. خیلی باید سوال بینیم. مثلا در اینجا این نمود سوال نمودی درباره خطای پارالل بسیار هستند، یعنی کنج ها رو یافتنده. بیاین همین سوال آخر رو یک کار کنیم. برای این سوال کار کردن یا با از نظر گرونین 40 گرادوس داده شده از 25 گرادوس داده x رو از ما میپرسد. برای اینو کار کنم من باید خطی با یک چی رو کشم؟ خطی پارالل، خطی سیوم پارالل رو باید کشم. از کجا میکشم؟ از اینجا میکشم. یک خطی پارالل، البته خطی محکم راست نیست و اینجا میبینیم کنج ب با چی برابر است. اگر اینجا 40 گرادوس برابر باشه این کنج هم با 40 گرادوس برابر میباشد. اگر پرسین برای چی بیاین با قاعده اگر برگردیم یا کنیم کنج 3 ما چی میگم؟ کنج 3 با کنج 5 برابر است. این آیا درست است یا نیست؟ ما چیکار کنیم؟ کنج 7 با 5 برابر است. ما اینجا چی گفتیم؟ کنج 3 با 7 برابر است. اگر کنج 3 این هم با کنج 5 هم برابر میشد، چون که کنج 5 و 7 ورتیکالی هستند. این دو کنج ورتیکال هستند. ما گفتیم که کنج 3 با 7 برابر است. از اینجا معلومه کنج 3 با 5 هم برابر است. یعنی کنج های درون با درون گیم، یعنی نومش رو انیق نمیدونم لیکن دو کنج برابر است. از اینجا 4 و 6 هم برابر میباشند، برابری بین کنج ها. و اگر بیایم باز با اینجا برای همین این طرف هم 40 گرادوس میشه. از پایان نگاه کنیم اینجا اگر 25 گرادوس باشه این قسم کنج x هم با 25 گرادوس برابر میشه. از اینجا چی گفته میتونم؟ x برابر است با 40 گرادوس جمع 25 گرادوس و این برابر است با 65 گرادوس میباشد. یعنی این بود درس ما درباره خطهای راستی پارالل. در این نمودی موضوع بسیار سوال هستند. یعنی این رو موضوع رو باید بسیار مثال کنیم برای نقص‌تر فهمیدن.